Kechengsi Women Knockout Football Tournament kangpu. Lakha kresi langfer constituency angkang bolong komaji patu aklam along Kechengsi Women Knockout Football Tournament ke patu pon labangso Women Football Tournament ke patu kibipon kecepati pipon laki sangpi rotna ronghangpi alang leki international SBKF Dubai along stami Kechengsi mate gold medalist kecepalong dun abang piglo laban abangso Women Football Tournament ke patu kibipon along maipi sangpi dimihan sepi alang stami jerap jetodon labangso Kechengsi Women Knockout Football Tournament kibipon Kechengsi arni mate gangpupon along kepatupon atim amen laki FC Rongbin West Karbi Anglong dong mukat lapen ovejing tur FC atumang bongsi patu jedang pon labangso kepatupon along FC Rongbin atum kithek ajok gol crazy ovejing tur FC atumaphan PC parempon labangso Kechengsi Women Knockout Football Tournament ke patupon along alui sarpo aman pen kachetong don langfer local MSC mate Karbinoton Mas Council ong IF Madhuram Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bokolia Municipal Board Vice Chairman Anita Soikia Bokolia Sport Association Kongchun Bang Bhubon Togbi Ward Commissioner Bijoy Hanse Pranjal Sharma Gautam Banik Junaki Lekthepi langfer Karbijodang asong amai poki haitimong lapen bangso ke patu along Kilang kacari pon mate referee Robiram Tokbi Lonse Tokbi Bikrom Ingti lapen labangso Kechengsi Women Knockout Football Tournament ke patu kibi pon along ongdung kilang amolok aphayatum bangso ke patu pon along kilang aratum cetodon volong komaji pen jirsong sinnar lapen foloni pen merjeng hanse report kami Daily News Soalnya sotum penana di giting lapuson kepatu ketek wanglili tum dolo sanono bangke juherjong all India master game long kecepatan dun sampai rotna rohangki halang itu kabori pen ini lah bangso kepatu dah ini tum set kono jadi ini tum tapi kok kita bori dun long bangke Nasone itu soal musuh kapatu, labangnya itu kacung kono. Lalu pulang ke itu soal musuh tu mahan kono kapatu, ansus cihung kono ketek kapatu kono. Athenon ke kapatu ciyak pikang lo, kalau so ciyak tu banyak sih. Bila tu ahal orang sana, kapusan yang sih, misam tu pulang ke papi pulang ko. Kerem ke lagi tu ko. Sitami practice deh, orang ko practice lo pulang ke tek ko. Silong alang itu ngabori pon atau nane nabi pon kira-kira ni misen itu ekonomi alang itu gapen apa itu ada kasalong atletik solo satu patu jitu sila dapen dapu ini tu cepat itu dia pan mencuci ni apa ni juga tu alang itu man sik pitikang alang itu kenap dari itu ulang komaji mungkin lang selpen Bapak Baguji produk kecepatan itu dia tu. Bolong komaji pini lada first women tournament kibi nilitum tak HD talent creative production bensi kibi pon la kinitum all Karbiang long pini lada patulong kamlong nang acara do nilitum la komala terang pi la pen baido Deputy nilitum presiden dimi hansepi alang lesap tu kisong joy ni mapi yang cita unang le dalam bonsi tamen ni tum kelabang kini kacubang insam jen bensi ni tum jumlo asipi ni binar bang ke lagi Rongbin FC West Karbi Anglong la pen pini dak patulong bang ke witching tour kong juga thoi so bang ke nili tum ke mang ke la pulo jen nili busi tamen nili athletics ke national international level anse nili ta undolo la pen pun nili niri sangho la pulo lang istami silver car la pen jitu president alang li dimi hansepi alang leta national international fashion ben designer long ke alang lita winner lo la so nili tum jen okol dak Karbiang long lapen Assam lapen India ang bong chot kali nilitum international long ana chepate dun la dak hek dun long jen swarlo tum ta ko an active jen an suse jen ilinon dak Karbiang long busitami la an suse jen swarlo tum ta
naulai don season football bu sitamil anu se nong mejen wan pinangji ar benglong aphan aso phansin le tom si paduk si pini laso pathua klam long pangcheng ponlo si non swarlo tum bu sitamil ansu si paduk si dang cherap don nangji jen nong me wan pineng football bu sitamil non athletics bu noi fashion bu sitamil ni litung nong me wan pi bom lo la sil ansu si tan ni tum bor ipon tuji lason thor si non football bu sitamil non swarlo tum non alom ki minang an asu martum sitamil lapu pathua nat puk important and edet la sinon important ang enon sila an so se donangji aso phansin ni litung la so pathu bangke